салом алейкум бародаро, хуш омадед ҳама каса ба шабакаи мо, яъне шабакаи қадамшои Исоев. Мо имрӯз хостум барои шумо як компанияи нави, яъне ширкати нави қадамшо Исоев. Ба имена барои ғарибо, одамое ки билет мехаранд, ай ҳар авиакасо ба нархи қимат, мо 20%, даже чанд қадаре ки зурмон мераса, ба нархи арзон, ба нархи дастрас пешкаши шумо мекунем. Ширкати қадамшо Исоева, билетҳои арзон, метавонед шумо даже ай хонатон нобур омада заказ кунед билета через WhatsApp, Viber, имо. мо шуморо оформид мекунем бе ягон проблема, бе ягон мушкилӣ. Аэропорта мегзарем, мерем электрони. دوستداری ناتمام. یک دختره هستم، اما از رحمت‌های خداوند مهربان بی‌نصیب. در خورده پدر و مادرم را گم کردم که برایم خیلی دشوار بود. پدر را گم کردم که برایم خیلی دشوار بود. حالا باشد عشقم را. از خورده یک چند همسیفم هوسم را می‌خوردند. نه از برای زیبا بودنم، بلکه از برای رفتار خوب داشتنم. من باشم آرزوی یگانه‌ام خواندن و دانشجو شدن بود. حرف دل آنها را نادیده می گرفتم. با همین سزاوار نام دانشجو نیز شدم. سالها پی هم می گذشتند، اما همسیفم طولی 7 سال جواب مرا انتظار بود. چرا دیگر همسیفانم را نه و مرا؟ معلوم که اگر یگان فعل بهترین داشتم که اینقدر سال، اما من افسوس میخورم که کاش به جای آن همسیفم پسری که حالا من برایش میمیرم میشد. در کورس سیوم بودنم با پسر طریق تلفن شناس شدم. به ناموسی او مرا زیادتر مفتون کرد. همه آرزوهایم، هستیم را، زندگیم را، همه بود و نبودم را در وی میدیدم. راضی بودم همراهش حتی به قبر روم، اما او هم به قول خودش مرا دوست می داشت. لیکن کنی آن دوستداری که بار خیانتی مرا، گناهی مرا ندیده مرا رها کرد و رفت. آیا من می توانم او را نامرد گویم؟ چون که خیلی زیاد کوشش کردم فکرش را نکنم، کوشش کردم فراموشش کنم، اما دل دیوانه من با یاد او می تپید. من با یاد او نفس می کشم. بغیر از او کسی را دوست داشته نمی توانم و نخواهم داشت. او درباره عائله من خوب نمی دانست. وقتی بار او با درد دل کرده نقل کردم درباره عائله زندگی به پدرانه گذرانیدم، او از من به آسانی رفت و گفت من نمیتوانم عائله تو را به عائله خودم فهمانیده که تو پدر اندر داری. آخر اینجا گناه من چیست؟ آیا من گناهگارم که پدرم وفات کرده و مادرم شوهر دیگر دارد؟ گناه من همین بود که فقط تو را دوست داشتم و غیر از تو کسی را نمیدیدم. بعد رفتنش 4 روز هم نگذشته بود که خواستگار پیدا شد و پسر برای مرا دیدن آمد. من غیر از گریه کاری از دستم نمی آمد. خواستم گریزم تا که اما پایافزالهایم را مادرم گرفت. پایلوج از خانه برآمدم که الکی دیر شده بود. آنها روبرو آمدند، مرا دیدند و معقول هم کرده است. حالا باشد همه به توی خورسندی کنان تیاری میبینند و من باشم از تقدیری بدم نه شب خواب دارم و نه روز. هرگاه خمار دیدارش میگرفت و سایت اینترنتیش در اومده صورتهایش را دیده خمار می شکستم. اما لحظه پیش در اومده دیدم که صورتهایش را نیز از سایتش گرفته است. آخر برای کدام گناهم؟ چرا عذابم میدهی؟ معلوم که به تو نمیرسم، تو را نمیبینم. معلوم که به تو نمیرسم، نمیبینمت. من که صورتت را بار بینم و با او راز دل کنم. خودت رازبردارم نشدی، من که صورتت شود. خواهران عزیز،
ҳеҷгоҳ ба писарон бовар накунед. Ба ман ҳам ваъдаҳо дода буд. Аммо ишқ, меҳр, муҳаббат, дард, ҷудоӣ, дурӣ, ошиқӣ, дӯстдорӣ — ин ҳама чист. Зиндагиро бе ҳамаи инҳо тасаввур кардан душвор аст. ишқ зиндагиро рангин месозаду ба одам боли парвозро медиҳад. ишқ ҳиссиёти бузургу пок мебошад, ки худованд дар қалби инсон ҷой мекунад. мисли асал ширин асту, лекин ҳангоме ки аз шаҳдаш чашидан мехоҳӣ, чун заҳр талх аст. дар дили на ҳар як одам ин ҳиссиёти пок маскан мегирад. ишқ ҳиссиёти хуше, ки рӯҳи инсонро қувва мебахшад ва ором менамояд. агар муҳаббати дутарафа бошад, вақте ӯро мебинед, ба гирду атроф тамоман аҳамият намедиҳед. аз дунёи асл дур мешавед. чашмонатон роҳ гум мезанад. нигоҳи ӯ ба шумо қувваи илоҳӣ. шумо ҳамаи муаммову мушкилиҳо ҳеҷанд. вақте нохост ба ёдатон меоред, хурсандии бепоёни рӯҳи шуморо фаро мегирад ва гӯшатон гапи ҳеҷ кас намедарояд. намехоҳед, ки лаҳзаҳои бо ӯ будан ба охир расад. ишқро мукофот гуфтан мумкин аст. мукофоти ғамангез, сӯзанда, дарднок. шахсе ки ошиқ мешавад, фаромӯши ҳама чизро мекунад. шабҳо бо ёди ёр бедорхобӣ мекашаду аз доғи фироқи он азоби рӯҳӣ мекашад. ишқ осмони беканореро мемонад, ки дар он ду кабутар парвоз доранду дар охир боли яке аз ин кабутарҳо мешиканад. ишқ ин дӯстдории аз ҳад зиёд, ҳисси дилбастагии меҳру муҳаббат ба касе ё ба чизе. дарди дили ошиқеро танҳо ошиқи дигаре мефаҳмад, мегӯянд. ба фикри ман, ҳар як инсон ишқро ба хости дили худ қабул мекунад ва сӯзиши он дар дили ҳар як шахс гуногун аст. якеро ишқ хушбахт месозаду дигареро як умр гирён. на дар ҳама ҳолат ишқи дутарафаро дидан мумкин аст. яке шахсеро дӯст медораду дигаре бо ёди ёри дигар. одами ошиқ наметавонад қаҳрамониро низ нишон бидиҳад, зеро ӯ аз ҳеҷ чиз наметарсад. барои хурсандии дили маъшуқааш ӯ ҳама корро карда метавонад. баъзан шахсеро мебиниву бо як нигоҳ ба дилат писанд меояд. аксарият онро ишқ аз нигоҳи аввал мегӯянд. кам ҳолатҳоеро дидан мумкин аст, ки ҳар ду тараф якдигарро дӯст доранд. ишқ ҳамонест, ки ту дар ҳама ҳолат ба ёрат хушбахтиро орзу мекунӣ. ишқ ҳамонест, ки ба ӯ дуо мекуниву ба ёдаш умр ба сар мебарӣ. ба хотири дидани хушбахтии ӯ агар сухан дар бораи ишқ равад, ҳатман калимаҳои вафо, меҳр, садоқат низ ба миён меоянд. ишқ, ишқ, ишқ. гурез дорам аз ту, зеро дубора намехоҳам, ки асират гардам. аммо хушам меояд, ки асири меҳри ту бошам. ишқ, ишқ, ишқ.